барномаи аввалини мо ба хотири чӣ кино мебинем унвон гирифтааст. ангезадиҳандаи эҳсосоти бинанда аст. шуморо аз кору зиндагӣ дур мекунад. метавонад ки инсонро дар як лаҳза тағйир бидиҳад. میخوام که جهانی باطنی این یا آن قهرمان رو بینم که آیا به من نزدیک است یا نه. танҳо бисёри коргардонои мо аввал мегӯянд ки маблағаш ин қадар мебурвад, баъд аз ин қадар мебурвад, кай даромадаш мегирам. мо замини падарро фурӯхтем барои филм. ба миллати тоҷик нишон نه 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 این Гӯш معنی кунед. نه این معنی ман نه фикри шуморо айнан гуфтӣ содам. Бадиият. ба мо нишон нате, ба аввал ба аврупо нишон, яъне завқи зебоипарастӣ ба Вале дияршиносӣ замини- онҳо баланд аст, ини мо паст аст. ман куллан ба ин қозӣ нестам. ҳамон режиссёрҳоро мо бояд ки созем ё ин ки البته مکتب در از در کار است مکتب لازم است. مانند مکتب. وای ما همه تجهیزات درون انسان نشان میداد که در بیمارخانه ما داریم اما دکتر نداریم و وقتی میکشه